Smo live. Točno je 16 sati 30 minuta, live smo da dobrodošli u treću jubilarnu mikrofoniju. Ovaj kišni dan danas će nam malo razvedriti naša današnja gošća. Mlada, simpatična, neobična i talentirana glazbenica koja je rodom iz Osijeka, znači Legica, naša Slavonka. No evo, prije nego krenemo u sam razgovor... A ima i primjerenu pjesmu Sunce ovak vjetar. Tako je to, i ima Život nije siv i daj mi još neke bezimeni. Ne moramo dalje nabrati, svi znaju o kome se radi. Mija je. Dimšić, dobar dan, dobrodošla na Valove Radio Vinkovaca, dobrodošla u naš studio. Hvala puno, evo, hvala na dobrodošlici u ovaj prekrasni studio, stvarno je divan i hvala na toploj dobrodošlici na ekipi, evo, nadam se da će biti svima lijepo danas. Ja sam sigurna da će biti, jer evo, vidiš i ove klince tu i oni jedva čekaju da samo kreneš svirati. Mislim da će njima ovaj razgovor zapravo biti malo i dosadan. Pa potrudit ćemo se da ne bude. A nešto ćemo smisliti, nekakva pitanja i svašta nešto. Evo, dobrodošla nam u Vinkovce. Daj za početak kišni dan, kako si? Pa moram priznati da sam jako uspavana uvijek kad je ovako kišni dan i malo se čuje možda i po mom glasu da sam imala rano buđenja, kasno ljeganje, ali sve je to dio rock'n'rolla, tako da... Da, kako je tek bilo Joe Cockeru, recimo. On je već sam po sebi promuku još kad ima nepreuspavanu noć. Pa da. To mora da je bilo strašno. To je dio njegovog šarma. Ili pošto si bila u Županji, vjerojatno si se susretala i prije sa našim Perom Galićem, on isto zna promuknuti, što se kaže. Mislim da imamo tu sličnu neku, to je taj mentalitet slavonski, jednostavno volimo previše se družiti, ne možemo partijat. si pomoći, da. Ba nikako, pa mislim, to nam je onako u genima, to je utkano u nas. Kako si zabavila sinoć? Jako dobro, evo, bila sam na festivalu Šokačke pisme u Županji, na kojem stvarno mislim da sam zadnjih 5-6 godina, svake godine, uvijek samo gledam i družim se, nikad ne pjevam, što i bolje, to mi je baš tako festival za druženje i eto, to je to. Za uživanje u tamburi i tamburaškim pjesmama. Ne zapjevaš Puna varoš bircu za... Pa to malo onako poslije, za stolom, kad više nije vina i razglas. I uz primjereno piće, jel tako? Naravno. Pošto nam je nekako kolovoz i vrijeme godišnjih odmora, neki su bili na godišnjem odmoru, neki nisu. Kako se gledaju svi međusobno. Evo, i baš smo komentirali kako je tvoj Instagram pun mora, pa jesi se odmorila na tom moru? Da, ove godine svi koji me znaju da je ovo moj maksimum boje što sad imam. Znam da je to jako malo, ali vjerujte mi, inače bi bila skroz bijela došla da nisam doslovno na moru provela mjesec i pol dana sigurno ovo ljeto. Tako da koliko god da je ta pandemija iritantna i sve, moram priznat, zadnja 2 ljeta sam se razmazila kao nikad do sada. Ne bi nikad imala takvo ljeto inače, opušteno, koje si mogu sama isplanirati kako želim. Tako da sam baš bila puno na moru, ali iako sam se vratila nema ni tjedan dana, već imam osjećaj da bi mogla nazad, nisam dugo bila. Da, ponovo u neku trgovačku kuću kupiti zaštitnu kremu s visokim s visokim faktorom zaštite. Htio sam reći kremu za sunčanje s visokim faktorom zaštite. To. Vratimo se tome. Krajem srpnja zablistala si na Splitskom festivalu, jel tako? Što stasom, što glasom, po rečenicama publike, kakav je tvoj subjektivni osjećaj? Kako si ti doživjela taj nastup? Pa evo, nastupila sam s pjesmom Neki novi ljudi, koja je moj najnoviji trenutno aktualni single, pjesma koja mi je jako draga i posebna i mislim da je baš i stvorena za prokurative uz onaj divan orkestar, takav je i aranžman i sve. Meni su prokurative, blagoslovljena sam time da mogu reći da su mi od 2016. čak neki mali dom. Svake godine sam tamo, ako ne sa novom skladbom, onda sam na večeri retrospektive, obožavam Splitski festival, nekako se spontano dogodila ta naša ljubav i ove godine kad se već negdje toliko osjećaš ugodno da ni ne doživljavaš to kao neki nastup od kojeg imaš tremu, kojeg se bojiš, baš je bilo onako lijepo opušteno, izašla sam, otpjevala i uživala. Ti si tamo zapravo onda domaća. Pa već toliko godina dolaziš i to je neki tvoj teren. Osjećam se, nekako imamo mi Slavonci i Dalmatinci, imamo tu neku zajedničku crtu, definitivno koja nas spaja i uvijek se u Dalmaciji super osjećam. A rekla si da si izvela pjesmu Neki novi ljudi. Sad, ja kad sam išla googlat pitanja, što da te pitam, tvoju biografiju i sve to, znaš kako to već ide mi koji sastavljamo sve ove intervjue. U zadnji trenutak, naravno, kao i uvijek. To se tako radi. To kod mene uvijek ide u zadnji trenutak, jel to nisi već naučio? I kod mene isto, tako da ja imam potpuno razumijevanje za tvoj pristup poslu i svemu ostalom, ali uvijek nekako to izguramo dobro. Pa tako je. Jel prvo ime bilo Ti si taj pjesme? Ili? Je.
Prvo ime je bilo Ti si taj. Moram priznat da u trenutku kad smo trebali odabrati ime, kad već pričamo o zadnji tren, nismo još uopće imali cijeli tekst refrena, jer isto baš nekad smo kampanjci, moja ekipa i ja, i onda smo pričali što ćemo sad i onda ajde reci da će se zvati Ti si taj, moraš dati neko ime kad izlazi natječaj. Kasnije kad je demo verzija bila upotpunjena, baš je meni nekako bilo ljepše Neki novi ljudi, bilo mi je zvučnije, pa smo onda promijenili, ali nema veze, to se brzo zaborave, ti neki alternativni naslovi. U svakom slučaju valja naglasiti još jednom, pjesma je skladana, napisana, dovršena u zadnjem trenutku. Mislim, moram priznat da vjerojatno bi se svi mi začudili kad bi znali koliko naših nekih omiljenih pjesama je sigurno tako navrat nanos dovršavano, ali ima neke čari u tome. Pa je. Kad te nešto pritiska da moraš završiti, onda se daš skroz u to. Si tako bila i na faks? Baš jesam. Znači, baš jesam. Pogotovo pred kraj. Kad ti se više ništa ne da. Pogotovo završni diplomski, pa to odužiš, pa to... Nema ti ništa draže nego provesti nakon noći. Pa prepišeš diplomski rad kao neki... Čekaj, jel to čujemo neke Ne. Aha, to samo kažeš primjer. Da ne bi bilo nekih napisa poslije ovoga. Nema to veze sa Mijom, jednostavno u zadnjih par godina je bilo dosta nekih kritika na račun ljudi koji prepisuju svoj stručni rad. A kad smo već spomenuli pjesmu Ti si taj, hoćemo mi to zavrtiti malo, pričamo. Može. To je nova pjesma, pa zašto ne? Aktualna je bila i hit dana. Da, hvala na tome. Kad bi mi ja pratila društvene mreže, možda bi to i vidjela. Ja sam to vidjela, ja sam se jako razveselila. Vidiš. Ajmo mi onda na Neki novi ljudi i Mija Dimšić. Aktualni single Mija Dimšić. Mikrofonija. Dugo se nismo ni čuli ni sreli, ko zna zbog čega ovo dobro je. Pogledaj gdje smo i da li smo to htjeli. Bez tebe svaka ludost nestaje. Neki novi ljudi sad su ovdje kraj mene i svi su moji, svi su vrijedni kao drago kamenje, al samo s tobom čak i tuga izgleda ko sretan kraj, jer ti si taj, jer samo ti si taj. Toliko toga još želim ti reći, a možda nikad ništa ne kažem. Uz miris mora dok spremam se leći, u svakoj misli tebe pronađem. Neki novi ljudi sad su ovdje kraj mene i svi su moji, svi su vrijedni kao drago kamenje, al samo s tobom čak i
332 250. Oglasi. Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za najbolji shopping u gradu. Posjetite nas od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. Kupuj sa stilom u VSC-u. Posjetite ovlašteni Opel salon u Vinkovcima i pronađite vozilo krojeno po vašoj mjeri. Autocentar Autovil, vaš ovlašteni partner u Vinkovcima, ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića 98/1. Telefon 032 337 380. Detalje potražite na www.opelautovil.hr. Marketing @ Novosti HR. Mikrofonija. Evo nas ponovo, da. Slušali smo neki novi ljudi ili ti radni naziv, ti si taj, Mija. Čudan ti je bio ovaj zvuk, jel tako? Da, zapitala sam se što nije u redu, zašto niko ne reagira. Da, kao prava profesionalka, pa da, pa odmah. zabrinuta bila. Imam traumu kakvi od su sad koncerata. to, da, problemi. od mikrofonije na koncertima, evo od mikrofonije naše. Evo nas nazad, nekako kad se kaže Mija Dimšić i kad sam ja recimo u razgovoru s nekima rekla kao dolazi nam Mija Dimšić u eter ovdje kod nas u mikrofoniju, odmah prva pjesma u glavi Život nije siv. Je, to je pjesma koja je svakako obilježila ne samo moju karijeru, nego mislim mene kao osobu. Mislim prije svega ta pjesma je baš kad bi rekla, kad dobra bi neko pjesma. rekao otpjevaj mi moj Jedna moto. dobra pjesma. A ne znam jel dobra, to ja ne smijem reći za svoju pjesmu. A kako ne može biti dobra? 2016. je to bila najslušanija i najemitiranija pjesma na radijskim stanicama i kaže gospođe. Da, i nekih porina se nakupilo i ja svašta. samo kažem da ja to ne mogu, ja nisam objektivna, ja ne mogu reći, ali je prekrasno ako to ljudi nekako prihvate i ako pjevaju. To je zapravo ono čemu svi težimo i zašto uopće pišemo i pjevamo i to je istina. To je prekrasno. A koliki je ona dio tebe? Veliki. Baš sam htjela to reći prije ovoga da je dobra. Da je ta pjesma bi bila da mi neko kaže reci svoj životni moto u 3 minute, to bi bila ta pjesma. Aha. To je baš neka moja onako osobna karta i baš mi je zato drago da je postala tako potpis neki. Asocijacija prva, ajmo reći. Prema onome što smo dobili od naših slušatelja, prema povratnoj informaciji koja je bila na našim Facebook stranicama kad smo objavili da ćeš ti biti naš gost, uglavnom su se referirali upravo na tu pjesmu. Da, jer je tako pozitivna. A i naši današnji gosti u studiju, čini mi se da neki od njih ju smatraju omiljenom. Je li to istina? Ja, pa zašto šutite? Pa evo ste... Ema, molim te predstavi naše goste. Kod nas su u studiju ovdje 3 djevojčice i 1 dječak. To su nam Filip, Iva, Petra i Laura, ako se ne varam, jel tako? Jesam dobro pogodila svima imena? Jesam. Te mi recite, jel vi volite pjesmu Život nije siv? Da. Je vam to najdraža pjesma Mina ili ima neka druga? Ima i drugih. Možete slobodno se možda malo ustat, pa da vam bude lakše da pričamo u mikrofon. Ovako ja se tu pomaknem, ovako. Filipe, koja je tvoja najdraža pjesma Mina? Život nije siv. Da, definitivno. Je li to tvoj neki moto? Pa, otprilike. Otprilike. Pa kad je tako neka pozitivna pjesma, kako da ti ne bude to moto? Samo pomisliš kao život nije siv kao današnji dan, na primjer. A dobro, neki ljudi vole konflikt i probleme i dramu, kužiš ti. Takvi ljudi možda ne vole tu pjesmu, ali ovdje smo svi pozitivni u ovom studiju. Koliko se meni čini. Svi su vedri veseli. Tako, Laura, dođi tu kod nas. Dođi slobodno. Laura nam je najmlađa. Da, koliko ti, Laura, imaš godina? Čekaj, dođi da ti ovdje spustim. Odi, približi se ovdje. Koliko imaš godina? 6 godina. Daj mi reci, koliko ti voliš Miju? Miju Pičić. Je li voliš puno? Sad se ne može odlučiti, sad gle. Naravno da ju voli. Ali ima tamo i niži mikrofon. Ima i niži, mikrofon. Možeš na ovaj tu mikrofon. Evo, možeš tu doći. Koje bi ti pitanje postavio, Filipe, mi? Odakle dobivati ideje za svoje pjesme? Evo ga. Ja ovo neću. Evo, čuje se, u eteru si. Štovani slušatelji, ovo je Laura i ona ima još nešto za reći. Reci nam. Laura otkriva mikrofon.
makni ručice. Tako. Sad kad smo to... Halo, čujemo se, Mislim da su očuli cijeli Vinkovci i šira okolica. I šire. Čekaj, Laura, sad prvo pitamo Filipa. On je imao pitanje za Miju. Reci pitanje, slobodno. Odakle imate ideje za svoje pjesme? Pa to je odlično pitanje. Mislim da sam život, mene ti život fascinira. To uopće što smo, a stvarno što smo uopće ovdje i što imamo jedni druge i što zajedno prolazimo kroz neka putovanja, iskustva, upoznajemo se, doživljavamo neke stvari, prekretnice u životu, starimo, šta god ono. Znači, apsolutno sve što je vezano uz život je meni ogromna inspiracija. Mislim da je život veliko čudo i da svi trebamo biti sretni što smo živi. Otprilike. Znači zapravo u svim malim onim sitnicama da pronaćeš nešto. Poanta života su male stvari. Stvarno jesu i na kraju dana šta god da radimo, gdje god da jesmo, opet je pitanje da li uživamo u tim malim stvarima ili ne. Mija je samo ja sam ti teški filozof. Samo me trebaš dati malo prostora da počnem pričati i onda svi moji prijatelji imaš znaju. prostora sat vremena. Pričaj, koliko te volja. Ali nešto će morati i odbjevati, valja ju podsjetiti povremeno na to. Malo ćemo i onda pustiti glasnicu. Da nije vukla tu gitaru iz Osijeka bez veze, ipak nešto. Vidiš. Iva, koje ti pitanje imaš? Dođi se, približi slobodno, te čuju slušatelji. Koja ti je omiljena pjesma o Taylor? Isuse, ovo je najbolje pitanje koje mi je ikad iko postavio. Hvala ti puno. Znači, najbolja pjesma od Taylor mi je donedavno bila Back to December, koja mi je obilježila stvarno život na puno načina, i Love Story koja mi je obilježila život, ali to se tek ove godine promijenilo. Sad mi je Willow najdraža pjesma sa novog albuma, jer je ta pjesma s drugog nekog planeta. Eto, ovo je baš bilo dobro pitanje. Petra, tvoje pitanje? Sa kim još želiš snimiti duet? Pa naravno sa Taylor Swift, ali dobro, to je malo previše u domeni možda mašte, barem trenutno, ali u Hrvatskoj bi voljela snimiti sa Nenom Belanom, koji mi je jako drag glazbenik, ali jako drag kolega i prijatelj, tako da možda bi to bilo nešto sljedeće, što vjerujem da će se dogoditi. Baš zanimljivo. Nisam te uopće nikako zamišljala sa Nenom Belanom. Pa moji mama i tata su se prvi put poljubili na njegovu pjesmu i ja uvijek kažem da možda ne bi postojala da nije njega, tako da to mi je nekako baš dobra poveznica. Mislim da treba biti duet s njim. Vidiš, a ti, Laura, kako ti pitanje imaš? Moja je najdraža pjesma. Koja? Koja je meni moja najdraža pjesma? Ili? Jel to bilo pitanje? Meni ti je moja najdraža pjesma sada u ovom trenutku pjesma Pomiče se sat sa albuma Sretan put. Ali to ti se mijenja svaki dan. Kako god neka nova dođe, nova ideja i nešto da se promijeni. Sad ćemo pomaknuti negdje u studenom. Mi smo taman, ta pjesma izašla i Pomiče se sat, ja mislim da smo Tena i ja puštale vječito kod nas tu kao, evo jedna Mina pjesma. Da. Tako su se malo zezale na tvoj račun, nam se ne ljutiš. Naravno da ne. Jel imate vi još nešto za reći mi? Nešto je pitat, šta god vam srce želi? Jel bi vi nešto zapjevali s Mijom? Ili to, na primjer? Wow. Imamo ovdje i popratne goste. Eto, može bilo šta. Sad sam jukebox, samo naručujte. Šta god vam padne na pamet. Može jedan život nije siv. Da si malo razbrisimo ovaj ružni, tužni, kišni dan. Može? Može. Ja čekaj, htjela sam Ivu nešto pitat. Iva je, vidjela sam kad je dolazila da je imala tvoju knjigu. Pa me zanimalo koji ti je najdraži dio iz knjige. Dođi, približi se. Kad je Mija bila u nošnji i kad je trebalo upoznati Vesnu Pisarović. Da. I kad si onda krenula plakati zbog toga jer nisi mogla nošnju odmah skinuti. Tako, na to sam se nasmijela. Viš kako su to neki detalji. To je bio moj prvi nastup s folklorom s kojim sam bila 10 godina u životu i plesali smo dječje igre i bili smo svi onim bijelim kao rubačama. I moja mama je negdje otišla, ja sam imala neku šarenu jaknu koja je baš onak bola u oči cijelu publiku i mama mi je negdje otišla, ja nisam stigla njoj dati jaknu i mi smo svi izašli, svi su bili u bijelom, sva djeca, jedino sam ja bila u jakni i onda sam plakala, mislim 3 sata nakon toga jer ja nisam uspjela skinuti jaknu, to mi je bio prvi nastup. Kakva trauma. Prvi nastup u suzama, dobro prvi, ali dobro je, kasnije su bili. Čovjek bi rekao da ću se ostaviti nastupanja, ali nisam. Onda dobro si se zainatila i krenula sve u uzlaznom putanjom normalno. U nekom drugom smjeru. Hoćemo mi onda zapjevati Jedan život nije siv? Može? Može. Evo ja dodam mi samo gitaru.
Znači, s nama su novi glasovi. Ovaj puta imamo premijeru. Mogu reći da je to premijera, jel da? Pa u ovoj izvedbi sigurno da. Hvala. Slobodno pjevajte sa mnom. Slobodno budite glasni, da. Bojiš se da sreću neću naći. Hajde malo pležite. Vjeruj, za nju ne treba mi vrać. Otvoreni dlan, vedre misli svaki dan. Dovešće je, takav je moj plan. Znam da nisam ista kao ti. Nemam više zašto bježati. Oblak je moj dom, oblikujem ga po svom. Dosadno je kretati se tlom. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam. Samo ovoj ludoj besmislici pripada. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Znaš li zašto svijet još nije tvoj? Sve mu tražiš oznaku i broj. I svatko ti je loš, a ne poznaješ ga još. Svakog svrstavaš u neki koš. I blago meni što si tako ljud. To je znak da biram dobar put. Jer dok ti smeta sjaj, znam da ne vidiš mi kraj. Kamo idem, zato ne pitaj. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam. Samo ovoj ludoj besmislici pripada. Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Bravo, bravo. Pa vi znate cijeli tekst. Ja sam se malo pogubila u drugoj hitici, ali dobro. Vi znate stvarno sve stihove. I svi su pjevali, ko da svaki dan pjevaju na radiju. Da, mogli bi nastupati. Jeste imali tremu? Malo. Ajde malo. Svaka čast, bravo. Ja sam vas htjela pitati još, jeste ikad bili na Minom koncertu? Jesam. Da. Gdje? Portanova. U Portanovi, se sjetiš tog koncerta? Sjećam se da je na tom koncertu bilo užasno vruće. To uvijek imaš neke te svoje glupe detalje po kojima pamtiš, ali bio je jako lijep koncert, iako je bilo vruće. Ti, Iva? Bila sam u Otoku, bila sam u Vukovaru i na promociji sa knjigom. Pa ti mi upratiš onda u stopu. Najveća obožavateljica. Svaka čast. A koncert u Otoku pamtim po tome što smo taj dan bili drugi na svjetskom prvenstvu i tako da prije koncerta je bilo gledanje utakmice i onda sam ja bila u potpunoj traumi. Ne znam je li mi sad gore da pobjedimo ili da izgubimo. Kako ću sad ljude Kako to ishendlati? Kako to ishendlati? To je znači još jedan koncert koji si odradila promukla. Vjerojatno da. Tako da, ono zanimljivo je bilo. Ti Petra bila na koncertu? Da, u Vinkovcima, Vukovaru, Njemcu. Pa vi stvarno... Da, ovo su najveći obožavatelji. Ja ne znam. Jel u Vukovaru bio sad u 5. mjesecu zadnji ili? Da, to nam je bio prvi koncert nakon duge stanke u Vukovaru i bilo je baš prekrasno. Jedan od najdražih meni. A jesi ti, Laura, ikad bila na koncertu Mije? Nisi? Ovo ti je prvi koncert. Tebi je ovo onda najbolje. Ovo je prvi koncert, jel tako? Jel ti dobro? Da, dobro, super. Ona je odmah, nije ni došla na koncert, ona je odmah došla zapjevala samo. Odmah, preskočila sve odmah stepenice. Na binu s tobom pa zapjevala. Još sam te nešto htjela. Pazi, u karijeri od 2016. kako smo čuli svi za tebe i kako je krenulo s pjesmom koju si malo prije otpjevala, sve nekako išlo jako dobro, jako pozitivno prema gore. Nakupila si se i nekakvih porina od već tada kao najbolja izvođačica, kao najizvođenija pjesma te godine. Što je još tu bilo? To se onako skupilo u vitrini kao rakije.
Pa je, nekako razbacani su ti porini po Slavoniji, po roditeljskoj kući, malo kod mene sad u Zagrebu gdje stanujem zadnje 2 godine, pa malo kod producenta, kod mog menadžera, kod znači, čak jedan je u Americi. Znači kad ne nosiš rakiju nego porin. Da, doslovno. Imam tu nekako sreću, ali ti porini su, moram vam reći, jako teški. Kad ih se nosi u goste, bolje ne nositi pješice, baš su teški. Ali... A onda mi je zapravo jasno zašto ljudima ispadne tako nešto i pokida se. Da, to je ono bildanje mišića. Pa da, moraš biti ono. Ali jako je to lijepo kad se tako u karijeri dogodi i pogotovo nisam nikad mislila da će se to tako brzo dogoditi i jako mi to puno znači, stvarno. A sad si rekla da ti je ovaj u Vukovaru bio nakon duge stanke koncert, pa kako ti je bilo bez tog kontakta sa publikom? Za vrijeme ove pandemije moramo je spomenuti, mislim, kad je neizbježna, ali kako ti je bilo, mislim, ono, izdaš pjesmu, a nemaš neki feedback, imaš putem društvenih mreža i ne znam, svega toga, ali nemaš onaj osjećaj. Nije to neki. to. Nije. Pa ne znam, meni je iskreno ovo bio daleko najčudniji period u zadnjih 10 godina. Baš mi je bilo prvo šokantno. Dugo nisam htjela uopće prihvatiti da to ima ikakve veze s mojim životom, što sad tamo neka pandemija, baš me briga, nemam ja veze s tim. I onda kad ti cijeli posao stane preko noći kao opa, viš, možda ipak ima malo veze sa mnom isto i ne mogu se udaljiti od te realnosti. Ali evo, probala sam se kao i svi u početku okrenuti nekim aktivnostima za koje nikad nisi imao vremena. Svi smo bili u početku, to neka entuzijastična faza, ali već nakon 6 mjeseci, pa pogotovo godinu dana, kad se stalno mislilo proće, moram priznati da sam uvukla sam se u neko tupilo gdje nisam ni htjela razmišljati o koncertima, jer zašto bi samo sebe mučila. Ali onda kad smo prvi put stali bend i ja na binu, baš smo svi bili kao mala djeca, kao da si nam dao da uđemo u neku trgovinu s čokoladama, baš smo bili jako sretni i mislim da je pouka da ne trebamo nikad to više uzimati zdravo za gotovo, jer možda nekad jesmo kad se toga nakupi koncerata, pa onda i ne dati se nekad i voziti i odradiš sve to. Ono onak ofrlje i aj sam da se odradi, da idem dalje, da dođem kući i ne znam, radim nešto drugo, a da se ne znam, ne budem na toj bini i ne pjevam za sve te ljude koji su došli. Ali jako je to baš veliki, mislim, blagoslov, stvarno. Da. Što to uopće možemo raditi, da. Tek se sad onako svi zapravo, i mi sami kao gledatelji, a i vi koji to sve izvodite, onako došli sebi kao, pa vidiš što nam zapravo fali. Da. To nam ne dostaviš, nije ono bez veze što ona stoji na toj bini i pjeva uživo. To je definitivno tako. Hoćemo mi na još jednu kratku stankicu? Možemo onda Mija i evo... Mija i gosti. Nek bude pomalo slučajno. Može? Pomalo slučajno. Dobro. Smo našli? Može. Mikrofonija 332 250. Oglasi. Gori lampa nasred Vinkovaca. Nova optika. Ludi ljetni popusti traju još uvijek u vašoj optici. Do 50% popusta na sunčane naočale, te najpovoljnija sunčana stakla sa vašom dioptrijom u bojama po vašem izboru. Veliki izbor dioptrijskih okvira svih brendova s vrućim ljetnim popustima. Posjetite nas na adresi Trg Bana Josipa Šokčevića 2 ili nazovite na broj 099 543 9005. Rezervirajte svoj termin već danas za besplatnu kontrolu vida i stručno oftalmološko savjetovanje. Nova optika. Number 1. Oj, jadi, ne valja što radi. Vaš najbolji izbor za polaganje svih kategorija vozila samo u prvoj autoškoli. Dođite i upoznajte stručan tim za obuku kandidata vozača. Restoran s prepoznatljivom tradicijom i kvalitetom. Restoran San, Glagoljaška ulica 43 Vinkovci, 032 332 775. Marketing @ Novosti HR. Kad sam tebe upoznala, moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, al nakon 2-3 razgovora nestao je svaki upitnik. I možda stvari uvijek
tako malo slušamo svoj unutarnji glas i bojimo se priznati si to. Sve je pomalo slučajno, gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno, svaki mali potez istom slici daje smisao. Noć je bila nikad kraća, plesali smo sami s vjetrom dok na grane hvatao se mraz. I rekao si sad smo ovdje, sutra ko zna što nas čeka. Svaki dan je novi putokaz i možda stvari nekad krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas i bojimo se priznati si to. Sve je pomalo slučajno, gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno, svaki mali potez istom slici daje smisao. Sve dan svoje dođe s nam, kada manje razmišljam. Sve dan svoje dođe s nam, tek kad o tom manje razmišljam. Sve je pomalo slučajno, gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno, svaki mali potez istom slici daje smisao. Slučajno, gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno, svaki mali potez istom slici daje smisao. Slici daje smisao. Slici daje smisao. Mikrofonija. Evo nas nazad, malo smo si uzeli daha, malo popili nešto i osvježili grlo. Znaš što mene zanima? Na čem ti sad radiš u svojoj karijeri? U kojem si se pravcu sad uputila? Pa isto baš dobro pitanje, pogođeno. Sad sam se baš bacila na nešto što sam dugo htjela, a potpuno je možda trenutno izlazak iz zone komfora, a to je album na engleskom, o čemu dugo maštam. I sad, jedna dobra strana ove pandemije, napokon sam baš sjela i pisala pjesme i bila malo sama sa sobom, a prije toga sam godinama govorila da hoću jednog dana, ali nikako. Tako da eto, sad to je možda nešto novo što se sprema i vjerujem da će to isto biti jedna lijepa priča. Malo drugačija, ali opet ista. A i snimila si jednu pjesmu prepjev na engleskom, Up and Down, je li tako? Da, to je zapravo pjesma, prvo je bila nastala na engleskom, onda smo ju preveli na hrvatski kao unatrag. Da, prvo je bila na engleskom. Jer nekako obično kad, inače moji koautori od početka karijere su Vjekoslav Dimter i Damir Bačić koji su sa mnom od prvog dana, obično kad pišemo već znamo šta nam je za hrvatski, šta za engleski, nekako imamo taj osjećaj. Pa rijetko kad mislim da funkcionira to neko direktno prevođenje, do sad meni, ali vidjet ćemo. Ovo je baš super, baš mi je zanimljivo to da nisi, uvijek ono bude kao napišeš na hrvatskom jer to je tvoj nekako materni jezik i onda i prevodiš i ne znam nija šta. A jesi se ikad okušala u pisanju na njemačkom? Nisam, a i mislim da neću. To me zanimalo, jesi studirala, vidim ovdje, pročitala sam germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Osijeku, pa evo rekao, baš me zanima jer njemački onako dosta tako grub jezik, a ti mi baš nisi grub tip. Ja jako nježan. volim ono njemački čut na TV-u, jako mi se sviđa. Jedno od rijetkih. Da, znam da ga ljudi onako nekako češće ne vole nego vole, ja ga baš od malena mi se sviđao, ali mi nikad nije bio za glazbu. I stvarno ni ne volim slušati glazbu na njemačkom, nadam se da se niko neće uvrijediti, nemam niš protiv, ali baš mi nije, engleski mi nekako ima tu tečnost i mekoću.
A kad probam pjevat na njemačkom, evo sama sebi sam smiješna, a i mislim da puno lošije baratam jezikom u tom smislu da bi baš sad mogla poetski nešto smisliti. Nešto sklepat. Tako da, pa za sad ništa dosta od toga. te nekakve kabaretske glazbe vodvilja je izvorno na njemačkom, tamo još od vremena Kurt Weila. To je itekako, ne znam, jako mislim, dobro, lijepo jako je, to melodično. Je odlično, samo, ali dobro, eto. ništa, držimo se engleskog. Da, ipak je to engleskog. globalno tržište je anglosaksonsko, što mi mislili o tome. Da. Možda onda kad napišeš i kad uđeš u tu sferu, možda i upoznaš stvarno Taylor Swift. Jesi ikad upoznala? Pa ja sam nekako uvjerena da ću ja nju upoznat. Osjetiš. Nekako imam feeling. Znam da zvučim kao jedna od onih njenih ludih fanica što je piše pisma iz Stalkera, ali baš mislim da će se to nekako spontano dogoditi, jer imam osjećaj da smo, opet zvučim ko Stalker, kao imam osjećaj da smo na istoj frekvenciji, ali stvarno imam. Hvatate se. Pa dobro, to možda imaš tako nekakav neka intuicija. Intuicija često zna biti dobar putokaz. Da, uopće nemam neko sad očekivanje niti kako, niti na koji način, ali imam osjećaj da će tu nešto biti. Tako da, ne znam, čućemo se za par godina. Može, obavezno. Ukoliko to želiš, vrlo vjerojatno i da će se ostvariti. Kakva je poveznica ti i Frajle? Pa jedna jako lijepa poveznica, onako 5 žena na okupu, sve volimo glazbu. Pršti, a stvarno njih 4 pršte energijom, dobro sad su 3 formalno, ali mislim njih 4 su stvarno svaka posebna individua, svijet za sebe i općenito ta super ženska energija, solidarnost i gitare i garderobe, make-up, baš nas je to sve nekako spojilo i jako mi je to bilo lijepo što se dogodila onda i suradnja na pjesmi službena. Inače, njihova menadžerica Lidija, moj menadžer Damir, su ne samo oboje županjci, nego su u istoj ulici stasali i odrasli, tako da ima tu nešto. Iz istoga sokaka i onda smo se i mi nekako razumjele i baš smo imali lijepih i koncerata zajedno i druženja i super mi je to. Kad je izašla ta vaša pjesma Gledaj me u oči, ja sam bile smo, kolegica Tena je tu što već se rasplesala. Naša snimateljica. Ova kolegica s naočalama. Bile smo zajedno na koncertu Frajli i osjetila sam tu njihovu energiju i onda kad se dogodio vaš duet, to se baš poklopilo. Pa da, nekako čak mi je bilo najdraže u cijeloj priči što su oni došli, a kao aj vi napišite da Damir i ja i Vijeko napišemo pjesmu i to mi je bilo super. Idem napisati pjesmu sa nekim izvođačem u glavi što prije nisam baš radila i baš mislim da smo nekako se na pola našle sa svojim zvukovima koji su i dosta srodni, a i općenito Novi Sad, Osijek, jako je to blizu, to je gotovo pa jedno te isti mentalitet. Da. Tako da i volimo Balaševića i tu neku Bogdanovsku stranu isto i tamburaše i baš nas puno toga veže i tu pjesmu smo onda uspjele čak i izvesti nešto malo u ljetu 2020. Tak je bilo kako je bilo, ali uspjele smo čak napraviti neke koncerte i eto drago mi je da sam još ih uhvatila dok su bile sve 4 na okupu, da to nekako ostala je ta pjesma zabilježena. Baš super. Da, to su jaki dueti, to se mora priznati, duet s Markom Toljom, duet u stvari kvartet. To su jako mudro i kvalitetno birane suradnje. Tko je sljedeći? Pa ne znam, osim Nene Belana i Telo. Dobro, Neno Belan, to su želje i Telo. Ali mislim da bi čak Neno to stvarno mogao biti. Nemam dogovor, ali smo pričali o tome još kad su bila sva blaga ovog svijeta u nastanku i onda nekak nisu se termini poklapali jer mi je to već bio prvi duet, pa onda nema sad smisla da opet imam duet. Ali evo recimo to je neko s kim ja baš osjećam da smo na istoj valnoj duljini, a jako mi je bitno da kad snimaš duet da je i isti senzibilitet i da se ko ljudi slažemo, da je to neko s kim je meni ugodno provoditi vrijeme, jer sam ja sigurna da se Marko i ja nismo toliko zavoljeli isto kao prijatelji, ta pjesma ne bi uopće bila to što je bila, nema šanse. Istina, pogotovo pa kad pročitaš sam naslov pjesme Sva blaga ovog svijeta, znači to mora biti neka, mislim ne iskra kao ljubavna, nego mora ti biti lijepo i da poslušaš tu pjesmu. Tako da pa eto zanimljivo, znači Neno Belan, pa eto možda za koju godinu poslušamo duet Mitimšić i Nena Belana, to će baš, ali i to je neka sudbina, kao što si i sama rekla, mama, tata. Ta sudbina je već određena. Ta sudbina je već određena, tu više nema ovoga. Ne možeš to promijeniti. Tu nema nikakve dvojbe, to će se ostvariti sigurno. Osim glazbom, čuli smo od tvojih fanova vjernih, baviš se i pisanjem.
Pisala si knjigu Cesta do sna, je li tako? Kako to? Evo, to je isto, ja stvarno jako vjerujem, možda ne sad ono u sudbinu kao da je sve zapisano, ali baš vjerujem da ima ta neka nit koja nas vodi kroz život, jer te neke stvari koje su se tako izdogađale, primjerice, evo ta knjiga baš je dobar primjer, stalno sam govorila u zezanci i prijateljima da ću napisati knjigu, što sam zapravo poluozbiljno mislila, samo nisam mislila da ću to možda već sad raditi na taj način, ali doslovno negdje prošlo ljeto kad sam to i pričala, zazvonio je telefon i čovjek je nazvao i pitao, evo ja imam izdavačku kuću, bi li ti napisala knjigu, i to se tako dogodilo. I sad ono, kad ti dođe takav znak, ja o nečem razmišljam, to se dogodi i mislim da tu nema onda puno mozganja, da ili ne. Naravno, bilo je da, i mislim da je bilo u idealno vrijeme jer nije bilo koncerata i stvarno sam se mogla u potpunosti tome posvetiti i jako sam uživala i u procesu tog pisanja. Prvo sam bila malo onako u strahu, kao prvo, Isuse Bože, o čem ću ja sad, kak ću ja sad, hoće to biti glupo, hoće djelovat nekako nadobudno, to mi je naravno bio najveći strah. Ali onda sam ga presjekla s tim da ljudi, ako žele misli da je nešto nekakvo, oni će to svejedno misliti, bez obzira šta ja napravim ili ne napravim. Pa onda bolje da nešto napravim. Ali u svakom slučaju pisala si ju sama, nisi se služila nikakvim ghostwriterom, kao što nisam. Poznati, da, što zvijezde znaju raditi, da, iznimka je vjerojatno Bruce Springsteen i Mija Dimšić. On isto napisao. On isto sam pisao svoju autobiografiju. Wow, to je baš 8 godina je trajalo, ako se ne varam. A dobro, on ima ipak materijala previše. Da. To treba sve. Imat ćeš i ti, vjerujem da ćemo dočekati i drugu knjigu. Pa ja bih htjela, evo iskreno, baš me jako to veselilo i bilo bi super kad to ne bi ostalo na tome, čak u smislu da možda nekad napišem neku fiktivnu priču. Baš nekako, evo, volim pisat, pa sad bilo to pjesme, bila to proza, šta god je dobra priča u tom trenutku. Ja sam otvorena za sve. Pa ti si onako mašta. Pustiš mašti na volju i pišeš sve što te volja. Ali to je zapravo, to meni uvijek jedan prijatelj kaže kak je super što vi glazbenici, vi možete ono od sebe napraviti, vi možete izmisliti bilo koju priču, neke likove. To je zapravo tako dobro. Ali mi se nekad i ne znamo baš igrati s tim. Svi smo previše ono. Pa stisnuti vjerojatno. Malo jesmo, znam da ti od malena pišeš pjesme. I je li ti bilo lakše pisati kao mala ili sad kad si onako zrela, već odrasla osoba? Pa mislim da mi je čak bilo lakše u nekom segmentu kao mala, zato što kad si dijete pišeš gluposti i ti uopće ne razmišljaš da će to ikad iko vidjeti, boli te briga. I to su možda neke najbolje priče jer su, sestra i ja smo pisale priče o svojim plišanim igračkama, kao šta one rade, njihovi dnevnici i tako to. I to je zapravo toliko glupasto da bi čak možda moglo biti dobro, puno bolje nego da sad mi neko kaže aj napiši nešto što će biti u knjižari. I ja bi odmah stala, ne, ovo je glupo, ne mogu ovo, ne mogu ono, šta će neko misliti ako napišem ovo. Tako da ta dječja neka neiskvarenost mislim da ima velike prednosti i super je. Koji ti je omiljeni dio iz tvoje knjige? Pa jako volim kraj, sam kraj knjige zato što je u njemu sadržano jedno pismo koje smo sestra i ja prije jedno 15 godina napisale što mislimo da ćemo raditi u budućnosti i taj sam papir sačuvala, ali ga nikad nisam pročitala poslije. Kapsula za budućnost. Baš da, i znači skoro ništa nismo pogodile, ni jedna ni druga. I to mi je možda bilo drago uzeti taj list papira i smijati se zapravo što smo mislile sa 14-15 godina i ono koliko smo zapravo mislile da imamo pojma o nečem, a nismo imale apsolutno o ničem. I šta si ti htjela biti? O čem si sanjala i maštala? Pa htjela sam oduvijek biti pjevačica, ali sam mislila kao da to nije realno. To ću kao možda nekad onako raditi za hobi, ali onda ću imati pravi posao, naravno. Viš, to sam mislila. Biti pjevačica, ja sam htjela biti manekenka. Ništa od toga. Odlično, pa šta fali, ja im pored pozicije su tu. Neko kao onako. Imaš i album božićnih pjesama. To je dosta hrabro, pošto je većinom riječ o autorskom materijalu. Sad, recimo veliki je uspjeh imati pjesmu kao što je Jingle Bells, koja se svake godine ponavlja u izvođenju mnogih izvođača. Tvoj Cimet i čaj, po mom skromnom sudu, je fenomenalna božićna pjesma. Ima li kakvih naznaka da bi to moglo onako zaživjeti pa ponavljati se svake godine i provesti ostatak života živeći od tantijema jedne takve uspješnice?
Pa to bi bilo naravno jako lijepo i divno. A stvarno je pjesma izvrsna. Pjesma Cimeti čaj, evo, općenito moram reći da je snimanje božićnog albuma bio je pun pogodak, što moram priznati da nije u potpunosti bilo baš na moju inicijativu, više na inicijativu izdavača, koji je rekao, ajmo božićni album, a mi smo svi bili, pa dobro, ajmo prvo božićni single, mislim, šta ćemo sad cijeli božićni, ali ne, to treba sad i na kraju to ispalo dobro što smo bili primorani. Pjesma Cimeti čaj je nastala u nekoj mojoj želji da baš napišem božićnu pjesmu, da samo bude veselje, da baš bude onako totalno svi oni neki motivi što najviše volim kad je Božić, od lampica, poklona, kolača, ja stvarno obožavam Božić i jesam taj tip. Tako da već se ona dosta godina, evo 2017. je izašla, vrti se svake godine i to je ljepota božićnih pjesama, one su nekako uvijek aktualne. Da. I baš se nadam da će tako i ostati, evo, jer mi je jako draga. A imaš i onaj krasan prepjev Snježne ulice, što je spot režirao naš besmrtni Marko Zeljković Zelja. Da, kako je došlo do te suradnje? To je isto bilo super, to je bilo godinu dana nakon što je izašao božićni album. Zelja je isto, to je bilo recimo na njegovu inicijativu, zato što je on vidio u Zagrebu tu maketu. To je Osječanin neki autor te makete ili ko je taj gospodin? Sigurna. Gospodin je neki njegov prijatelj. To mi je promakla ta priča. Ili je sin od tog gospodina bio njegov prijatelj. Uglavnom on je samo nazvao i kao imam jednu super, vidio sam neku super maketu i odmah me asocirala na onu pjesmu Snježna ulica, ajmo napraviti taj spot i s obzirom naravno Zelja genijalac i uvijek ga treba poslušati kad taj čovjek ima neku viziju. Da. I mi smo taj spot snimali, eto baš smo brzo odreagirali i to mi je možda jedan od najdražih spotova. Bio je nominiran i za Porina, nažalost nije dobio, ali evo već mi je to bila velika stvar. Ali nije niti važno ovoga sad, nakon sveg vremena. Spot je fenomenalan, pjesma je izvrsna, original, ali tvoja verzija je isto onako specifična. Hvala, evo puno. Evo, trudimo se, nekako trudili smo se, baš Damir, moj menadžer, je radio tekst za taj konkretan prepjev i bilo mu je, znam da je bilo jako teško jer engleski ima onak puno manje slogova nego hrvatski. Lakši je za izgovor, za shoot, što bi rekli. Tako da ali nekako... dobro, napravljeno je kako treba. U duhu je jezika, to je najvažnije. Da, slažem se. Hoćemo li još malo pjevati? Može. Ja sam baš to htjela predložiti. Hajde, što ćemo sad? Pa evo, s obzirom da ovako danas je jedan kišni dan, i ja sam mislila da možda otpjevamo pjesmu Kiša. Može. Evo ga. Kad kiša padne, sve se čini otužnim i da ti budem iskrena, ponekad se ne znam nosit s tim, pa tražim način da sve brzo osušim, a ne postoji kišobran tako velik da se zaklonim od svog blata što se skupi, gdje mi je najviše stalo, pa zbog toga predaleko prema suncu putujem i ne znam puno o životu, možda ništa, možda malo, ali stvarno vjerujem da padat će sad još 3 dana, ali uvijek jednom stane. Znam da čak i glupa kiša ima svoje dobre strane i sve što sad je mokro, gdje je danas vjetar puho, sigurno će sutra biti suho. Sigurno će sutra biti suho. Kad kiša padne, samo želim nestati, al najgore što mogu sad je u svojoj sobi ostati. I sve je strašno kad kroz prozor gledam van, a znam da tek kad pokisnem izoluje, rodit će se san, a za njega vrijedi ići kroz vodu i kroz vjetar, svaki korak prijeći, čak i ako se razočaram, i čeka nas još puno više što nam može malo kiše.
Sve je lakše sad kad znam da padat će sad još 3 dana, ali uvijek jednom stane. Znam da čak i glupa kiša ima svoje dobre strane i sve što sad je mokro, gdje je danas vjetar puho, sigurno će sutra biti suho. Sigurno će sutra biti suho. Oglasi. Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za najbolji shopping u gradu. Posjetite nas od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. Kupuj sa stilom u VSC-u. Gori lampa nasred Vinkovaca. Nova optika. Ludi ljetni popusti traju još uvijek u vašoj optici. Do 50% popusta na sunčane naočale, te najpovoljnija sunčana stakla sa vašom dioptrijom u bojama po vašem izboru. Veliki izbor dioptrijskih okvira svih brendova s vrućim ljetnim popustima. Posjetite nas na adresi Trg Bana Josipa Šokčevića 2 ili nazovite na broj 099 543 9005. Rezervirajte svoj termin već danas za besplatnu kontrolu vida i stručno oftalmološko savjetovanje. Nova optika. Number 1. Oj, jadi, 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 ne valja što radi. Marketing @ Novosti HR. Kazaljke su stale, maske sve su pale, kad si se pojavio ti. S tobom okus mora, miris mladog bora, briga me što vide nas svi. Sama sebi čudna, sanjam samo budna, nek se malo uspori noć. Znaj ovako nešto, ne radim baš često, ali s tobom svuda ću poć. Sad više nije važno da si dobar ili još jedan loš. Natoči isto piće, ne znam šta je, ali želim još. Gledaj me u oči, nazdravi, kada svane sve zaboravi. Gledaj me u oči dok traje, kad zavoli srce nehaje. Svuda oko mene misli zapletene, kao neki poznati film. Kad su sati slatki, znaju biti kratki i sve brzo ode u dim. Sama sebi čudna, sanjam samo budna, nek se malo uspori noć. Znaj ovako nešto, ne radim baš često, ali s tobom svuda ću poć. Sad više nije važno da si dobar ili još jedan loš. Natoči isto piće, ne znam šta je, ali želim još, 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 još. Gledaj me u oči, nazdravi, kada svane sve zaboravi. Gledaj me u oči dok traje, kad zavoli srce nehaje. Gledaj me u oči, nazdravi, kada svane sve zaboravi. Gledaj me u oči dok traje,
Posjetite ovlašteni Opel salon u Vinkovcima i pronađite vozilo krojeno po vašoj mjeri. Autocentar Autovil, vaš ovlašteni partner u Vinkovcima, ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića 98/1. Telefon 032 337 380. Detalje potražite na www.opelautovil.hr. Vaš najbolji izbor za polaganje svih kategorija vozila samo u prvoj autoškoli. Dođite i upoznajte stručan tim za obuku kandidata vozača. Restoran s prepoznatljivom tradicijom i kvalitetom. Restoran San, Glagoljaška ulica 43 Vinkovci, 032 332 775. Marketing @ Novosti HR. Mikrofonija. Svaki put mislim da je zapravo mikrofon. Jeste, zapravo je, da. Da se nešto dogodilo, da je neki kvar, da se nešto... Zapravo šetali smo s mikrofonima pred zvučnim kutijama, ne bili dobili taj efekt feedbacka, ali uspjeli smo, da. Bilo je jako teško to proizvesti. Gdje smo stali? Stali smo kod toga da te Zolja pitao, imaš li... Sad, zapravo ovako ću ja započeti, Zolja, zanemarite ovo. Ja sam pročitala, odnosno upamtila da znači sviraš ukulele, gitaru i da si jedno vrijeme svirala i tamburu. Istina je. Kao ti. Kao ja, dobro, ja ne sviram gitaru, sviram ukulele, ali dobro, eto. Nešto ćemo Pa da, ja danas došla na mikrofon kao, jesi ti ponjala ukulele? Pa zašto nisi? Pa zašto? Pa ne znam ja toliko to dobro. Ma daj. Ne prihvaćamo, idući put takve izlike ne prihvaćamo. Može, nešto ćemo smisliti. Pa me zanima ima li kakva priča vezana, zašto ono kako uvijek, kao glazbenik uvijek koji svira gitaru, gitarist ima neku priču, pozadinu oko te prve gitare. O svom instrumentu. A ima li nešto kod toga? Da, naravno da ima. Mislim, taj općenito, prvo sam počela svirati gitaru, onda sam godinu dana nakon toga počela kod profesora Batoreka u Osijeku u njegovoj tamburaškoj školi, gdje sam isto učila svirati gitaru, tako da to su mi možda trenutno onak jako nostalgične, lijepe godine života. Mislim, nema još toliko puno godina da kao sad ono gledam toliko unazad, ali to je baš bio lijep period vezan uz tamburu. A prva gitara s kojom sam došla na taj prvi sat je bila kupljena u Kauflandu za negdje 200 kuna, moj tata je kupio. To su one božićne akcije. One cijene neke sezonske. Akcija. I boga mi, ona je sa mnom bila do sigurno 4-5 godina i čak je odsvirala neke prve onako gažice za novce sa mnom, nešto sitno. Onda kad sam počela na faksu već svirat s prijateljicom akustično svirke, imali smo duo, ona se zvala, mislim i dalje se zove Maja, pa smo se zvale M&M duo, kao jako kreativne smo bile, kao sigurno se niko tako drugi ne zove. I onda smo svirale sve i svašta i tad je već bila potreba za nekom malo ozbiljnijom gitaricom koja ima i pick-up i sve, pa mi onda tata mi je kupio evo ovu tu gitaru koja je danas s nama, Jack Daniels od Pivija. Naravno odmah morala sam se obilježiti alkoholno, tako pa da... mislim. Kako drugačije? Da, u svakom slučaju ta od 200 gitara se 200 kuna višestruko se isplatila. Je, isplatila se baš višestruko. Mada već se i ova, ali za nju je duže malo trebalo da se isplati, ovo je bilo. Ali nekako prva gitara je prva gitara to i prvi akordi. Da. Tako je meni tata tamburu prvo kupio na pijaci. Na autopijaci. Mislim, naš čovjek koji prodaje i kupio, evo, sviraj. Tako da uvijek ima da neka lijepa priča. Pa evo, od 200 kuna gitare došla od 200 kuna iz Kauflanda preko Jack Danielsa do Gibsona, to je ovoga. Da, išli smo postepeno. Da. Ja bi sad prešla na ovaj neobavezni dio. Hajde. Kao neki onakav malo. Neobavezno, dakle. Zanima me, tko ti je najveći kritičar? Pa sigurno je to Damir Bačić koji sjedi evo, ispred ovog studija i sigurno je on znao da ću ovo sad reći ako me uopće sluša, a poslušao je toliko mojih intervjua da je lako moguće da me više ne sluša. Vjerojatno te ugovorom obvezao da spominješ ga kao najvećeg kritičara. Da. Kao molim te sve najbolje me spominje. Da, to je na sitnim slovima upisano ovoga, što inače nitko ne čita. Je, on meni baš jako uvijek iskreno kaže, gle, to ti nije dobro, ovo ti ne leži, i ono, kao ljuti se, ali to nije, ili ne znam, čak mi nekad zna reći, nema pojma o modi, ali on uvijek kaže, ja ne znam kako treba, ali ja znam da ovo nije dobro.
Vidi, on je došao u žutoj jakni, tako da tu povlačimo crtu. Nema potrebe uopće ovoga komentirati dalje. Znači sad je u autu bio razgovor kad smo išli ovamo, jel mi dobra ova žuta jakna? Ja kao, pa čak je, treba bi češće nositi jarke boje. Dobro, čovjek je možda samo ekscentričan, nemojte ovoga. Dobro, nećemo ga napasti. Originalan modni izričaj ima ovoga, gdje smo mi došli, mislim, od najvećeg kritičara. Kritiziramo najvećeg kritičara. Bravo. Pa nadam se da ovo sluša i da pamti. Pa će nam ovo raditi skupo, već vidim. Kakva si kao prijateljica? Pa volim misliti da sam ok, ali sad treba pitati ljude s kojima se družim, ali s obzirom da su mi stvarno, većina prijateljstava su mi onako plus 10 godina, u mojim godinama mislim da to znači da valjda imam neku konzistenciju prijateljstava i najbolji prijatelji su mi stvarno većinom iz srednje škole i svi smo se puno naravno mijenjali kroz te lude godine, ali isti su prijatelji. Mislim da je to znak da sam fleksibilna i da se hoću prilagoditi, da volim imati jako puno, kao volim misliti da imam puno razumijevanja. Mislim da bi prijateljstva trebala biti najslobodniji odnosi ikada, jer sve druge odnose nekako moraš. Pa ne volim kad u prijateljstvu postoji obaveza da se moraš viđati, da se moraš javiti. Nekako imam baš neke najbolje prijatelje koji su, znam da su tu i oni znaju da sam ja tu, ne moram se nikad čuti, ali samo da znam da su tu i to je to. I pogotovo s ovim poslom, ovakvim poslovima, mislim da treba imati ljude oko sebe koji to razumiju. Da, to definitivno. Da, u biti, da li se nešto promijenilo od kad si ipak stekla si popularnost, ugled i tako dalje? Kako tvoji prijatelji gledaju na to? Pa potpuno, stvarno me tretiraju potpuno jednako i to mislim da je jako zdravo za mene i općenito i mama i tata i sestra, oni su svi nekako jako jednostavni ljudi, nema kod nas, nikad kod nas nije bilo nekakvih, ne znam kako bi to sad rekla, nekakvih perverzija, nekakvih velikih stvari koje su bitne ili nešto tako i mislim da bi bilo jako teško, mislim generalno na estradi, mislim da je teško ostati normalan, stvarno i ako se čovjek ne preispituje, ne revidira svako malo ko sam ja danas i onda opet sutra i preksutra, jako je lako, pogotovo kad odjednom svi ti nekako dijele komplimente, neki to rade iskreno, naravno mnogi to rade neiskreno i sad tebi ništa nije jasno, koga da slušam, koga da ne, da li da slušam sebe, jesam li uopće ja normalna i to tako, baš moraš imati te neke ljude koji su ti stijena i oslonac i hvala Bogu mislim da ih ima i to je najvažnije. Samo nek ostanu tu. A koje osobine cijeniš kod prijatelja? Pa mislim, evo, tu ta neka iskrenost je sigurno dobrodošla i cijenim tu opuštenost. Evo, na primjer, najbolji prijatelj mi je iz srednje škole, potpuno smo isti po tome što volimo oboje imati jako puno ljudi, jako smo socijalni i nema nikakve posesivnosti, potpuno smo otvoreni prema svim novim ljudima koji dođu u živote i družimo se međusobno s ljudima koje ne poznamo sa posla onog drugog i tako. Mislim da to, evo, volim kad su ljudi nekako otvoreni, kad nemaju neke sad rigidne stavove. S ovakvim ljudima ću se družiti, s ovakvima neću, jer nikad ne znaš kako te ljudi mogu iznenaditi. I gdje će te život odvesti, a ti imaš baš takvo mišljenje. A život nije siv. A život nije siv, nego uvijek pozitivan i veseo. I tako dalje, da, to je točno. Surađuješ li s drugim glazbenicima, ne mislim na ove suradnje tipa Frajle i Marko Tolja, nego imaš li prateći bend? Imam, da, od početka, isto što mi je jako drago isti, to su 4 iznimna mladića i svi su Slavonci, 2 su iz Županje, Daniel Peršić i Nenad Dujmić, iz Osijeka mog rodnog Dario Hleb i iz Ivankova Zvonimir Glibušić, tako da nekako smo se spontano skupljali jedan po jedan, stvarno da mislim da sam planirala da ne bi mogla tako 4 lika navesti da se tako zavole međusobno i da tako dobro funkcioniraju, a stvarno nisu se prije ni družili i baš se ponosim se što je moj bend uvijek tu i sad evo dugo nismo svirali pa malo naravno izgubiš i kontakt, ali kad smo ponovno na probi kao da nije prošlo niti jedan dana i to mi je super. Koliko su ti oni involvirani u kreativnom procesu? Ti doneseš gotov materijal ili radite zajedno? Pa mislim pjesma bude kad bez aranžmana najčešće gotova i onda često i oni sviraju u studiju. Recimo božićni album smo baš radili onako timski, bili smo zajedno 2 tjedna u studiju i sve smo radili skoro zajedno, dok ove druge nekakve official više pjesme najčešće dođu i odsviraju u studio, tako da čuju možda u to, ali definitivno daju svoj kreativni input i to mi je super jer pjesma odmah dobije neki možda manje dvornički
zvuk, ajmo tako reći. Ti sama sa 4 muškarca, 4 dečka. Imaš li zapravo, jel tvoja bude zadnja ili čija? Nemoj sad Damira, možda Damirova bude zadnja, ali možeš li se ti izboriti sa 4 muškarca? Kakve oni jakne oblače kad dolaze na pro? Žutu sigurno ne. Žute, boga mi ne, da, svi su jako onako monokromatski više orijentirani. Ali mislim, od Damirija definitivno mora se znati, uvijek mora biti nečija. Neko mora držati sve na okupu i to je definitivno on. Ova četvorica su svi raskalašeni, ali ono što je isto super, ne fermaju oni mene baš puno. Ništa oni meni, kao nisam ja njima neka pjevačica. I baš me onako znaju isprdat, onako iz ljubavi, što je, mislim, isto dobro. Zdravo. Da. Tako da nekad se teško nosim s njima, nekad lakše i to je to. A neki girl band, evo recimo sad tvoj se raspadne, ne znam šta se dogodi, ali je, kako bi se snašao sa 4 žene, na primjer? Pa evo, iskreno mislim teško. Stvarno teško. Pa da, kad spomenješ te ovoga girl bandove, pa mi je na pamet. Spice Girls. Ne. K-pop, Južna Koreja i njihov način, ne znam bi si popratila to. Nešto. Oni imaju navodno nekakve kampove koji su identični vojnim kampovima u kojima uvježbavaju ples, pjevanje i svi su savršeni u tome i rade to do nekih 28 godina. Nevjerojatno, možeš li vjerovati? Potpuno neki drugi svijet. Da, nešto potpuno nevjerojatno. Čak i u tome, u svemu. Totalno pretjerivanje. No, bez obzira na sve to, znači nekakva europska inačica girl banda ne odgovarati. Pa mislim... Suviše si veliki individualac. Pa čak i ne mislim da sam individualac, mislim da oduvijek bolje funkcioniram sa muškima, možda u tom nekom smislu da su jednostavniji i da nema tog nekog možda toliko konflikta i neke drame. Aha. Mislim da je dobro uvijek za žene da budu malo strateški raspoređene, da ih ne bude previše na jednom mjestu. Mislim da je to teško, zato se divim frajlama kako tak imaju dugu i uspješnu karijeru, 4 žene, to stvarno to mora biti neka posebna sinergija. Pa evo nas je ovdje 1, 2, 3 i 2 muškarca. Pa to je tama. Pa je, mora ipak nas biti jedna više, mislim to. Pa dobro, to može, uvijek. A ne mora. Nije nužno. Ok, u redu. Kao mlad izvođač, odmah si uspjela sklopiti ugovor s najvećom izdavačkom kućom, s Croatia Records. Kako si zadovoljna suradnjom? Ja sam stvarno prezadovoljna, mislim nije da to sad moram reći javno, ali od prvog dana sam evo s njima, tako da doduše nemam ni neku sad paralelu da povučem kad nisam bila nikad ni u jednoj drugoj izdavačkoj kući, ali kod njih mogu reći da su kao prvo imala sam otvorene ruke da budem ono što jesam i stvarno mislim da je to jako važno kad mladi izvođač počinje karijeru, ne smije ga se odmah ukalupiti jer nekako slični ljudi rade na estradi, mali broj producenata, menadžera i onda bi to sve zvučalo vjerojatno isto da se ne da nekakva osobna crta. Ali opet i mi mladi trebamo znati koliko trebamo i pustiti starijima, iskusnijima i učiti od njih. To je sad taj jedan zanimljiv balans, teško ga je dobiti. Ali kod moje izdavačke kuće stvarno čim se dogodio taj neki prvi boom koji se dogodio nakon Život nije sivo, oni su to odmah prepoznali i baš onako skočili su na prvi vagon i prepoznali su da treba. Naš Slavonac Želimir Papugredac, Vinkovčanin. Koji je veliki stvarno podržavatelj od prvog dana, Želimir, kojeg ovim putem puno pozdravljam. Mislim, sve je to super i treba i pjesma i sve se mora poklopiti, ali ako nema tog tima koji logistički to zna dobro odraditi u pravom trenutku, naravno da to ne bi nikad došlo tako daleko. Nekako mi se čini da kako sad pričaš svoj život i ne znam, od malena je sve nekako kod tebe je sve nešto određeno sudbinom. Nekako, pa ja mislim da je. Kao da ti je isplanirano, nije isplanirano, nego nekako se kockice te same slažu, a pjesma pomalo slučajno. Pa da, ta pjesma se prvo zvala, evo to je isto još jedan, kao ti si taj situacija, zvala se prvo potpuno slučajno i onda sam zapitala samu sebe zašto sam to napisala kad ja uopće ne mislim da je išta slučajno, onda sam kao promijenila u pomalo da malo ublažim jer je već bila gotova pjesma, bila mi je draga tako kako je bila, ali baš ne vjerujem u slučajnosti. Mislim, ne mislim kao da je sve sad isplanirano i da ti nemaš svoju volju. Naravno da svaki dan odlučujemo milijun odluka gdje ćemo doći, ali mislim da neke te situacije, neki susreti, neki ljudi, baš kad znaš da neko morao je biti u tvom životu i došao bi na neki drugi način opet da si ti još drugim putem opet bi završio s tim nekim posebnim ljudima. I ti ljudi, mislim da svako od nas zna koji su ti neki koji su baš važni u životu. I to mi je super i trudim se uvijek pratiti tu intuiciju i ne volim baš puno
dosta sam, to moja prijateljica koja studira psihologiju kaže uvijek da sam ja iracionalna, ali ja se time ponosim. Zašto bi bila racionalna? Mislim sad kao ono, zašto bi svi bili racionalni? To je dosadno. Istina. Pa ja se slažem. Znači treba biti uvijek onako nekako... Na svoju ruku. Tako je, da. Pa zašto mislim? Ja bi sad na svoju ruku odlučujem da pustimo malo pomalo slučajno, još se mi malo okripimo, a onda uđemo u ovaj završni dio samog druženja sa pjesmom. Može? Pomalo slučajno, znači ide. Kad sam tebe upoznala, moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, al nakon 2-3 razgovora nestao je svaki upitnik. I možda stvari uvijek krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas. I bojimo se priznati si to. Sve je pomalo slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno. Svaki mali potez istom slici daje smisao. Noć je bila nikad kraća, plesali smo sami s vjetrom dok na grane hvatao se mraz. I rekao si sad smo ovdje, sutra ko zna što nas čeka, svaki dan je novi putokaz. I možda stvari nekad krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas. I bojimo se priznati si to. Sve je pomalo slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno. Svaki mali potez istom slici daje smisao. Sve dan svoje dođe znam, kada manje razmišljam. Sve dan svoje dođe znam, te kad o tom manje razmišljam. Sve je pomalo slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno. Svaki mali potez istom slici daje smisao. Slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo. Sve je pomalo slučajno. Svaki mali potez istom slici daje smisao. Da-da-da, da-da-da. Slici daje smisao. Da-da-da. Slici daje smisao. 332 250. Oglasi. Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za najbolji shopping u gradu. Posjetite nas od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati. Kupuj sa stilom u VSC-u. Vaš najbolji izbor za polaganje svih kategorija vozila samo u prvoj autoškoli. Dođite i upoznajte stručan tim za obuku kandidata vozača. Marketing @ Novosti.hr. Mikrofonija. I evo nas, sad će nam Mija otpjevati i zasvirati do posljednjeg retka pjesmicu, pa evo zapjevajmo malo s njom. Može. Da smo se sreli malo kasnije, sve bi nam bilo bezopasnije. Aha.
zna da smo se malo manje viđali, još bi se jedno drugom sviđali. Aha. Ko zna da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da iskorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Da smo se malo manje brinuli, možda bi viši vrh dodirnuli. Aha. Ko zna da smo se posvađali glasnije, sve bi nam sada bilo jasnije. Ko zna da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da iskorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Aha. Evo ga, do posljednjeg retka, ima li neka, kako je ta pjesma nastala? Ta pjesma je bila jedna od zadnjih, mislim kad se radio album Život nije siv, tako da je isto nastala u velikom vremenskom pritisku. Znala sam. Zato je dobra, znam. Zato je stvarno dobra onako. Eto, no vidiš da, i to mislim da je bila pjesma s kojom najduže nismo uopće znali šta sa aranžmanom, kako ju čujemo i onda na kraju, a kad nemaš rješenje, ajmo staviti ukulele, to uvijek dobro, ono paše u svaku pjesmu. To je to. Baš onako ima taj nekako i melodiju i sve da baš ide onako lijepo uz ukulele. Viš, moći to naučiti svirati. Pa mislim, stvarno je jednostavno, može se. Eto, sad ćemo mi to pripremiti. Mene zanima, sjećaš li se ti prve ljubavi? Pa naravno. Ja sam bila jako zaljubljivo dijete i tinejdžer, tako da, bilo je tu... No, to puno toga, ali baš mislim, jel mislimo sad ono vrtićka prva ljubav ili... Pa nekako ti onako ostala baš u nekom sjećanju posebnom, može biti neka priča i da si ti nekog može biti neka priča. Prečice. Je, imala sam puno simpatija kroz vrtić i osnovnu školu, a prva možda baš da sam se ja osjećala kao da je to baš prva ljubav je bilo u drugom srednje i o tome sam pisala čak u knjizi, što nisam nikad mislila da hoću, ali nekako to je baš bila bitna priča za moj život kad sam upoznala jednog lika iz Metkovića, čini mi se, kojeg sam upoznala na putovanju sa folklorom. U Beču. Znači, nikakve veze. Vrlički drmež folklor spavlja. I onda tu, to je bilo dopisivanje koje je trajalo čak možda 2 godine i moja mama je mislila da nisam normalna, pola, vjerojatno moja obitelj to i danas misli, što mi se dalo svaku večer dopisivati s nekim, ali eto, ja sam mislila tada da ćemo se mi vjenčat, ali to se nije dogodilo. Sudbina je umiješala svoje prste. Eto, svakoj folklorskoj ljubavi dođe kraj. Da, bila sam baš tako jako zaljubljiva i uvijek sam imala te neke velike ideje da bi ljubav trebala biti neka grandiozna, kao u Jane Austen knjigama i u američkim serijama. Kao u Titaniku. I kao u Titaniku. Da, Titanic je jedini film koji mogu pogledat iz početka, ali bilo kad ga vidim. A inače baš nisam tip da puno puta gledam isti film. Da možeš ponovo jedan te isti. Pa da, pa... Ali Titanic je Titanic, to je neka kategorija za sebe. Ja kad sjetim Titanica i njih dvoje... Napamet rečeno i vidiš. Ali ništa nije slučajno. Da, ništa nije možda slučajno. Možda je pomalo slučajno. Ne znam što da kažem, da, na ovo. Kako provodiš slobodne dane?
Pa sad trenutno ih ima malo možda više nego u neko normalno vrijeme, pa evo bila sam puno na moru, volim čitati pogotovo na plaži, uvijek se trudim imati disciplinu pisanja da nešto napravim, bez toga se osjećam nekako beskorisno, čak i kad nema koncerata i snimanja. I pa ono, čak sad nešto pokušavam kuhat. Pokušavam. Ali vidjet ćemo koliko će me držati. Nešto domaće slavonske specijalitete ili daleko bilo ove pa samo bilo kakve, da barem kuham. Ono neke najosnovnije stvari. Nisam neka od kuhanja, hrenovke. Ali... Pa dobro, ajde neke tu i tamo neke kotletiće i neke dobro, tako. Ono, to je već kao... To je već ozbiljnije. To je već ono. Da, nisu hrenovke, su kao nezdrave. To pa da, ne to smijemo često jesti. Ali jednostavno za savladat kuhanje. Da, to je možda malo lakše nego palačinke ispeći, ali tu volim, ide palačinke, volim peći u slobodno vrijeme. Vidiš, one američke ili one normalne tu naše što bake prave? Pa normalne zapravo, ali za korizmu sam se ove godine prvi put nečeg odrekla i to su bili ugljikohidrati i to je bilo jako komplicirano. I tek kad sam odlučila, sam shvatila koliko je ovo sad, šta da ja jedem? Koliko je ovo komplicirano sad, pa sam si onda pravila te zdrave palačinke koje su bile kao američke, ali inače nisam baš ni da pazim nešto. Bez obzira na dijetu, kotlet uvijek prolazi u svakoj dijeti. Baš je. To prolazi. Je znači mudar izbor kuhanja. Nešto tako, mesno, proteini, idemo na proteine sad i tako. To pravo slava mislim. Što dodati više? Ništa. Koji te moto drži onako u životu, to jest vodi nekakva izreka, nešto? Pa to se stalno mijenja jer volim te citate tako stalno istraživati. Općenito sam veliki promišljaoc, konstantno razmišljam o smislu života i to me jako zanima i volim istraživati u svoju neku duhovnu stranu, pa otud valjda i želja za pisanjem i to sve, ali rečenica koja mi je u zadnje vrijeme baš super je da smo svi apsolutno nebitni. To mi je predobra rečenica. Kad se nešto jako nerviraš jer si nešto rekao ili nešto si se osramotio i onda samo kažeš ma ko da sam ja bitan, ali stvarno ko razmišlja o meni, kog briga, to samo ja razmišljam. I to mi super dođe, to mi je baš terapeutska rečenica. Mislim da je jako dobra za sve nas, za naša ega i te svakodnevne neke... Pa malo da oni koji malo visoko lete, da ih se malo ispusti. Pa da mi iskoristimo sad ovoga dok je mi ovako u sentimentalnom raspoloženju da nam otvira još nešto. Vrijeme nas gazi. Može, hoćemo nešto romantično. Ti biraš. Može. Tvoj izbor. Ima ovdje 1, 2, 3, 4 svi smo romantični i vodi vani jedno 20 romantičnih. Evo, mogli bi pjesmu sa Markom Toljem bez Marka Tolja. Može. Sva blaga ovog svijeta. Sigurno. Može. Ja pamtim svaki pogled tvoj, uvijek smo bili sretan broj u ovoj igri oko nas. Ti znao si kuda ploviti kada nas stignu valovi i kada nebo digne glas. Tek sada vidim kako dobro je kad tvoje ruke vode me. Sva blaga ovog svijeta i duga topla ljeta gore na tvojim usnama. Noćas mi ljubav treba, vodi me sve do neba dok more šapće zvijezdama. Ja, otkako tvoje oči znam, u ništa drugo ne gledam. S tobom je lako prošlost prijeći. Ti, kad baciš sidro među sne i kada dođu nevolje, ljubav će imat zadnju riječ. Korak po korak stiže svitanje, sretni ja s tobom postajem. Sva blaga ovog svijeta i duga topla ljeta gore na tvojim usnama.
Vodi me sve do neba, dok more šapće zvijezdama. Dok more šapće zvijezdama, 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 šapće zvijezdama, 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 šapće zvijezdama. Hvala lijepo. Evo ga, ja ne mogu vjerovati da smo mi došli do, pa evo, tik pred kraj mikrofona, još sam neke 3 minute ostale sa Mijom. Mija, bilo nam je jako lijepo družiti se ovdje s tobom. I meni isto. I baš smo nekako onako uživali i saznali tako dosta o tebi i baš mi je, evo, drago i nam da ćeš dolaziti ovako i inače, malo tako zasvirat, malo ovo, malo ono. Da, nema potrebe čekati opet 3-4 godine do sljedećeg dolaska kao, tako je, kao uvijek što si smo dobro sada došla. imali ovoga vremenski razmak. Kad god budeš ovdje u blizini, tu si dobro iz Osijeka si, pa šta ti je to, malo se provozaš ovdje do nas. Malo da na kavicu. Uljepšaš nam ovaj kišni, ružni, tužni dan. Da, ne moraš čekati kišu, možeš i po suncu. Pa možeš i po suncu, pa da onda ćemo biti Nije nužno. Veseli. Ma može, evo, svaki put kad sam tu ništa. Lijepo ste me ugostili, tako da ću se vratiti sigurno. Hvala vam puno i evo, i hvala našim gostima koji su nam došli. Hvala što ste došli i eto, nadam se da je i vama bilo lijepo i okej. Mi ćemo sad se prebaciti na jedno druženje s Mijom ovako van ovog studija, može? Ste spremni za to? Sad Može. možete sve ono ispitati iz knjige, šta si tu mislila, šta si tu napisala i sve ostalo. Znam da vas to sve zanima. Evo ga, došli smo. Stigli smo do kraja, da. Do kraja. Točno je 17 sati 58 minuta, u Vinkovcima i dalje oblačno. Mija Dimšić nam je uljepšala ovaj dan. Vjerujemo da se i ona dobro osjećala kao i mi skupa s njom. Ako je vjerovati na riječi ovoga. Ispitat ćemo mi to ovako sa strane i evo, zahvaljujemo se i našim sponzorima, a to su Autovil, Vinkovci Shopping Capital, Nova Optika, Restoran San, Prva autoškola i Valens. Evo, hvala i njima za sve. Što su, evo, podržavaju nas već treću mikrofoniju za redom. Mi želimo, što bi i sama rekla, sretan put i tako je. Naravno da život nije siv, život to je nije to! siv, vidjet ćemo se i čućemo se ponovo. Nastavljamo naš program. Mikrofonija. Krenem, al mi propadne plan, obrisat tvoje poruke. Stvarno te volim, ali nekako znam, nisu nam želje jednake. Unatrag, sve mi uvijek krene kad se tebi ponadam. Baš si drag, još si draži kad te malo nigdje ne gledam. Već dugo slutim, nismo savršen par, gubimo vrijeme